Biar. 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 Wes, ora gelem muni. Klagepan. Wah, muni. Rego pira Mas niki, Mas? 1.300, Mas. 1.300 tahun pinten? 94. Walah alfa ngene 1.300, Lur. Gluguke ngantek wing pira iki, Mang? Ya. Ya Elmax 34. Mesin Primus. Mati 3 tahun plat biru. 10,5 nego. Perona Nmax tahun berapa, Pak? 2019, Mas. Kondisi Nyes. nyes, harga. Harganya 2.500 nego, Mas. Oke, siap. Merah maron. Merah maron, pajak plat baru. Plat baru. Ban-ban masih oke, Mas. Ban-ban masih oke, depan masih bawaan itu, Pak. Bawaan semua, Mas. Oke. Mio Sporty murah meriah harga piro? Buyur 38. 3.500 mek susuk. 3.500 mek susuk 209 lengkap mati. KE. Plat Dura. Original. Belah L2 Super. Tahunnya 83. Kondisi yo hampir super. Super. Hampir super. Muninge ngene. Pajak hidup. Pajak anyar ya yo. Anyar. Pajak anyar. Bis. Lho ngene aneh nang JHP ngene. Restorasi tapi apik. Terus mambu bulak. Donek napa? Ya engko dunekne sia. Lho tangkine utuh. Oh, enggak ada yang bocor. Gak ono sing bocor. Keren. Regane 8 jutae, 8 juta. Unek oleh. Wah. Yes, tukang unekno. Weh, mesine halus ra majiat. Tuh, lampu-lampu nyala, pajak baru, plat baru. Harga 8 juta aja L2 Super. 8 juta aja, Bosku. Jos kondisi top. Iya. Nek payu swidak didol jare. Iya. Iya. Wah. 2013 iki. Asli kuning yo. Asli kuning, Masya Allah. Motor ngene kok swidak juta. Weleh. 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 2011 Lur, morning. Peleke loro. Peleke loro ora mbok iklanno kene iki lek. Ora mbok iklanno lho. Peleke 2 iji, bonus pelek 2 iji, 7.700.000 nego pajak anyar gris. Wes mending cah, piro iki Lur? 5 juta susuk ya. Surat-surat BPKB only. Iya, nah wes. Weleh. Lah bojo apike tak weno nek dijaluk. Iya. Oke. Wah, iya oke. Montor kuno Grand 99. Montor kuno Grand 99 6.500.000. Nego kondisi mulus. Restorasi. Oh. Mbok dol pira iki le? 4 juta susuk. Susuk pira? Susuk ati. Susuk aki. Tahun pira iki? 2011 Pak Ndoro. 2011 Ndoro mati pajak ya. Wah. Piro iki? 6 juta lengkap off 1 kali. 2014. Anyar. Beh, Ada semua. Loh. BPKB, buku servis. plat nomor. 2024 bulan piro lur iki lur? Bulan 8, Mas. Bulan 8. Buku servisnya JP 7.8. Walah. Tak ibu dhewe. Regane lur. 18, Mas. 18 nego ya. Iya, mek 18 nego mek susuk. Tahun pira, Mas? Kok nggo tangan muni? 5 juta. Lho, 5 juta nego. REKW, Mas. REKW. TRS yo. TRS
91. Oh iya. Oh iya iya. Wah.